Na say Pokua what is it? I don't know where. You Pokua. I join baby. Children. Baby so assembly on. So person be come on to train and say. Eh your friend say boy Pokua is swagger. No name me Pokua no relationship no what to say. Oh, swagger dear. Swagger dear, me can say no Pokua. You who so Pokua ni swagger ni dear. Oh, when I'm friend me pa. Oh, mudi agrona. Sana swagger crop me. And went to me anchor. It will who so Pokua be pay me and I yen to pack a cra. And so cry wapanacho. It is swagger I knew Pokua dear. Maybe I know. Ma, me like you breaking it down. Now say swagger nepo. No pemeneja. Sabi. Jimmy asemo said went to me anka to Pokua be pay sam. And then one in a conca crab because I copana cho said the any be on function. To swagger no Pokua dear, Bibia no. Pokua no swagger. Am I hana copana no question? Swagger in a power nature say on function and your bantina. O muntem betete no madi agora fitin kwa bemti swagger no Pokua dear bla Bibia no muntem. Na opana show no idi how many days and how many weeks and sana Pokua case neighbor. Any week you cry meto so say opana show be 4 days ana asem see na me de swagger dear me na nwene kura so betima bibi sada osura de pa wonam do ka se swagger kuma kokokora wenti nku ti swagger de wenti ni bibi sada no Pokua pa de hey woni bibi apacho swagger na ne honso ndoso what is na nsin boy no ne na monso ya poison na me no why dey na dan fo ba ko yi akwasi yeah na poison akwasi me na wu a poison is someone no so ene menti yo ti sa swagger no mate adwa me say o mere we dey me anu kwam ne boy ne be fa so akwasi ewu bram pacho wuti ni ye di akwasi ewu pause with my investigations me swagger na de na etutu ni nipa boni fo bi na hia kire na bra o ye sa ti swagger na so hu so ni we na ma ro ko di nipa kro boni na me ni kwa me ni be ja yon fa o na wo ka se muso ni makokum de bi akokọ de swagger wusulu pa sa no bia be kan woni mkum on kwa ro mfa se kan obu akonukum Pokua ese obi didie you futo no upebro nkwan nkatekan we are since recruiting person who say mabana and say you have the free hello I when she be a member why na afro why patch me ko baby I know you better to the yen chilan patch yo mate adama Kwame ne frɛ o se o we se ko obe frɛ mso oba no so so bram so me yen ne china oba mama de ako chi ko hefa kunye ya le obesu mama e bia na sa ade de awo papa me kroma se na me buy no me need time once me judge mo wono na me ba kroma se nti bia ne o se me yen intentem intentem ne say me ko Pantan wono na se mo na me kan no asa ma tena ho fa ho adwena still na ma adwene ne ma bi yen de enhia because Pantan according to no also no Pokua na de e wo no I say offered money na Unfedman. Also fed me money na tobo. Did that's about you why you? You know we are. They na botre. Botre. See, all can say na me say na be mo fed me money. Is there na down for any Liezer-Legacy. E no be ya to me say swagger no. So nim say why ben fu so e dey you. Ohun won na Pokua relationship na na ye na adwin say obeda na nias. Abegbo ura so dan.
no be ka say no pege no but no ntimi nka nti opoku ko kan ne de ohu ne se bi emu dawo to ba be ka bi but we aso no we obi timi apo ba onkwa ko pena onya ne da obi a won spec let's go chire mu a poku pantan oba ha obebe ba hai eye poku ena se bi enso ni poku no ho na swaga so pe ti swaga ne start wo pin ye free bi pin ye tire reset tema da so be pin apa mo ade ho no bre bisabolo so he na dwuma wo ye no wa manfuru enti no sad ne si ye no bronze no say no ye ne edin kakra nti ogbo ne nya kakra na swaga ne ye sad ya oba be pa na chew na dey so oba be pa na chew a any 1 week kura na sad we yesi ye nyina ye nipa o say adwene bibi me dey me say dey ya swaga na dey sanse hunu no na boy no me say me hu ni say poku swaga ne hu bia na that's why I say on the 10 fingers in it intim nipo ne hu bi kasa no ntimi nkasa o hwe ewiase asem bie ni wa asem kese be se na de be fan kese so hunim ye wa yi kura manya dream bi ko no makototo mo mrade bi ada o makeka mensem ebuse mo wonen but me mo bi hu bi bia sese no ya na sese me de me ko akwa busa wo mo emra kwan so me nom na ti kuro ma me mpedede me nko no bi nko kan che me se bia manso bi na de bi me ko na me na ko kan busa wo mo 1 2 3 bi o mo anya asem papa bi an kan che me a me da asem no ko police station ne ya ko we police asem o we na handle ya say ya fam lan sha wunsem me fam lan sha wunsem ba kokura ye handle ma police for na nye bibia wo de nyame adom a ekina be ko honom na no ma kokokasa na so mo anya asem papa bi an kan kire me a so o mo anya asem papa bi an kan kire me a ene be hu de besie I'm real class and pay phone call when you come inside. Yeah, be manning now. Umu ya nya bole. Na eji na msi okrum hase. Obi ntan obi. Enyina edo ya ho. Na asemba nipa na tena asem ya kansa. Na dia so dede aba. Aye me be wotime nche he. Aye hwemu kakra. Ana hwemu no no nyae no. Wo hu se swaga aye obey. Me ba puku. Ayi ne de ball no swaga ni hu. Ai opinion we de mentwa no nipa cho boy na nkazo no esi agia na. Asema aka bi bebu sampo no no. Pa cho de manusi, se manusi a obeti de meka mase. Entimi masa wo no obi anya asem. Within a short time na ye. Wo se nyehwe wakopa na che wo se ye nka mu na maka bo nkefe. Open na ye ne boni nti. And what said that for yes, I didn't know that didn't come born. Camouflage no. Unim, you we say. You see a fast imbi. You try home be near the dance. Obey. Me busa no. I said that busa oba no busa atrase busa say. Me ba ni plan onim hu bi. O ka che be say me ba no ko wi ade near there. I don't rose no go wi am still men now. Em konchen. Tamu ben na ne ka bomu. Na tambe no ko wi ade a wo di ade ko bo ko wi ade mo bi ade bo no. Oyo bro. Me ho. Esum nkoa no. Me ya ade bi a me to me bo. Na se me fiti proko pen me bu asem da bi. E ba no be ka kire me no. E na metwa na nsem bi am ne na didi hu nkomo. Na ma me gina so me ka sa asem. Eti me sro. Me mpese me ko akofa police aba. Na be wi na mpanifo di ani mu no ma bi fi o twintwan we di ese o jama nka ibrefi da bi. Me ma nko police enti wo de busa no. Se bebi wo mu na se no kra bi a onka ne nka di fi asem. Na asomdwe mra. Aja, ti wo to obo asempo. Ahwehwe mu mpo eni. E be do nyawe. Akurei. Wo pefi ba kokora, afi ni no. Wonya hwehwehwehwehwehwehwe. Na wo ka se we si. Atayo, mi be tayo ha. Wa wunim.
akwala so ye bro ni ntio se ne ho ofe ni ntio se me ho na wi ni ntio time one time be wa hasa me twon kwa me tiase ni krom akakaka na ono ho na ye time me be a on so wa yan klasem se boy yo tuwe eye wan kasa wo ba ana se one me kasa na wo bi se me yakola bu woni mu a me ma akola mu na ye dey e discipline masa wo no nya siadi ana wo na wo sie se wo ye hwehwe me hu se me na me de ade no bo ni tin me pa cho ye free ha me so me de wo kokko ma me ka se me cho driver ni be no se ni bu du o de ka bu zunga watna ka ni mda I just said I'm do udwane me se me hu se na ka se ma wo ka kura ambo no wo asema wo kan e be de kura na chese enye no kura na se nsi se wo kura na o de ade bo wo ni wonu hwi wonu wonu ite bi kwa no de ade na bo wo ta wonu ai ba ba se ni nyina wa ha se wo kura na o ye se adwuma yi chese mo anye obia chese mo shambe na mo ha ho asema wo kan wo nyina so ne sei ana wo so asema wo kan wo nyina so ene sei aja ya wo na nte pam ba mi fie minim se wo be kan masa wantimi ana ye sie asem wo be dey ai na wo obetimi de ne sa kan wo awo me fie ha me kama jimi kura obetimi ba me fie de me sa ka won sa na wo die me ketete ma sa o ntimi ba me fie ba sa ka me do na wo she aja me ba me pedi onye hwe she se me ba o dra me ni maka kem se onye hwe se na of course na wo ye ni ntio mame wo de bro ni o she ba but trust na me fie no aba no wo die me kan gidi na so that me fie no aba no mame ye di mame opini nka mo nko nka mi ya no na se na amene opini ebe ya nka mo nko nka mi ba cho papa wale mo me twasutia fra na asam na wa me case su bi me ma police for start tell you moduma me mam kwan opini woji tum me se me mam kwan ye ji tum opini mo nko mo nka mi mame wura inside sorry me gigi ya ko mame wura inside nka mi mame wura opini oh gabi akome mami we inside nka mi ni mienu mami dabi we inside nka mi ni mienu bra mami we bra mami bra obaye mamusu kura amose monno papa ya no be kwada da sana yeba yo papa ye nanti sede boko afei na mobani case na the last time mobile report says no afei ni atina issue ni subio eno meyi me say member na member investigation about case no ni hu the way si chase ni ne ma ekofa bae nti ewe de hu semene minwa be manama na say mobile issue ni si ye no enti na ye nam na the way si akwakoye no si ye ka say yes na office na ya bobo hu achocho ne me bia hyehyɛ ho da ye hu identify by the solutions ye be have to this ya na ntini ye ba na ye be bisem ne hu the way si bae ni the best my aboama you find the solution to it it's na hu ye ha you rain we dey mean se me come sempa etisa e be case di ma say na me sa dan kran kama me yaba na mo ka se entu e boka down ni na se no sa brante no a me ka so yesu so de ade ball no a one ne koba a me ka se me kubusa no ka che me se me bana kwa ko wiade ama ankofo ne ball ono echiri no me be ya kwa ye investigation akohu se sa no mo pro ba bi hu ba ko na sa ne so mo pre na se me ban mum ni nyae ene ye ba ko ne ya what you say? I just say me nchawa no. Me tie dia wo kan ya. E yo ba ho nti ne ma na danfo no. Me die me nti me ka me kan si me be se me kire se. The what see? What no no. E yo ba ho nti a. CID. E yo ba ho nti a. Isi what me na so nka se yo ba. Manin kasa me be se ono kasa no making the point ni ye gina so kasa. Ye nyina ye no ye street no so. Na wotimi kwa no kokobọ crash oba ho. Odo assembly on it ma act so crazy. So what I say, according to assembly woman no me kan no. O say na omo ku oba be like omo pray oba be ho. Oba na dey adwa Pantan. So but na me nua be man no. Ye Pokua. Are ne girl no. Okay.
Ti swaga no mu nkokose na chi wa chira emo poku no ti mede ntokwa ntwa abo montem ena girl no ye say like the custom ye mema oh ena swaga no ga me ntwa no anyam bia no wanya oba no eno no akasa ye me pese ka Holland na kai me no ba na di nkomo enti no swaga no sa koi e go poku acho say on forget bibia na oba ntimi ye dani to montem na otwekra ama yes obi di edua boneti mo da afumo no ena me so me ba ekura na me papa na me di nkomo na ode me say swaga say ono no fa me patrol street no so no o ka sem bi na me anga sana sada na police for wo dey o ka sem bi sada na ma nya smart sasa yeah won now for obit ma discuss bibia with us me kan dey na ma ya mbachi ti oye asem mo kan na me din wo say fa ne say ohun ni pakuro kun no na say oben ne dey ena me ye sign bi kire no eno me hu no previous episode ni me ya mbachi me enti adene de bibia de pefie wo say nka mo ba kra mo de ankopo ba na nke kokoche no na say me mitie de awo kana wo de ugina so ane say ono so aga na aye sa ono na aye fine na aside no e bia wo brother krom ha no moni obi ni issue say bia the customer mu kwa bia oni obi anya issue bi pen aba waka chaw say bia oni obi anya me ne no me hu bibi sata krom ha obi within obi apena mu krom ha say obi amba ha so me ka say no Pokua ye na down for ba ko pa na menim no so no kra no na say obetime ni dia maya wo friend say akwasi enso kra eso obi a poison o ma na asa poison e me sire nko fa asem ma wo ge na hu so the poison no me show dey be asem the be na poison na asem na ko juna ko mama na landing ono ka sesi anu ntimi ma ye njina so mbu na ten o ka ba me fa o me info ene de twe asem nti de ma won ka de oni why me show that won ka de oni asem america na asem papa de wada nim de ntia osuro mo dey be you say me so asem de o ka de oni hu na de hu adanse o se madam for pan no a me didi wo fie bibia ana say ya poison me a sada no so akwasi ma me no aduane nti wana me no aduane bi yowu ye na akwasi no wu ono ani fia na so ko ono mu nyina na o me ono sa poison dey e be operate 3 days o evidence a trace akwasi no enam so aga no so ntini a poison akwasi no mo chire man for ne kan okay mateja o de ye ntimi enti mo nko ama no asem ne ye nkase ye ntine ne so aye ebuate iti nipa na mabobɔ mu di o Pantan no ne akwasi ne mom kaka ho no ye bedi echa ye further investigation until the BBA ni a acha by the end of the month hwene fa Pokua no 1 month me kwa se nko wode ma mo fa ne ba ne shi na na be fele dada kura wa ha papa no mo ka so enju e bi kwa enju e month some few weeks why mesrem hwe mamu nyina de me ba yesu kan en fan kase bi o na aka se ntim be frefre ne mesrem ono mu no on hye dani ha sa but asa ni ono ne nantie ne nya bonten so nsem a omo kan no so gina so no de kasa mesrem wa why ajawada onya Pantan no ene no akasa atukuna ni Pantan ko de bi oba onya see na otumi ani medro otumi da de na pa de se kan ti etu se akate ani pa de na mo bisa ne bibi otumi ka on kasa otumi nkasa ka on kasa ti no ntimi no ko no kwa pa cho se debi o da gene bon ko anti si you so nye doctor pa cho Ena eba sa no stroke abanism what's why I'm saying stroke abanism Matinti. Oh yes I. Say ya, otumi kasa. Oh ye. Mati. You also passa. Okay, nti. Ati asinti neza keteni bi no wo sa kire. No, we play am a piano no to me. Azon. Obviously, there is a good news. I don't know where the Maya was, Haza. I don't know. What does it tell me? I'm thinking a lot About you. Please don't start. Yeah. My headache. Abenaa say no to me, sir.
No, when you what's up? Said they asked me, say you should be quick see what bonten at all. It should be any bonten, but okay, for the information I'm carrying. I told you said me home. I said me home to don't make me see pie many other. So I was going to the hospital, and guess what? Guess. No, I can't guess. Going to the hospital now. I saw me feeling vibe. What's wrong? And then baby, how Anna? Me being having body, I'm thinking right now, and I say I can't wait just to have babies with you. And I'm coming to tell you that I'm pregnant for you, but I said, because I said, now why stop me? Ella, what's it doing? See, you are what? The big care wants it. Come here. I'm pregnant for you. Pregnant? So wow. You're becoming a father very soon. Hey! It's me, you're a friend of Danny. Dada. We're from that's not another Naggers. Man, you're a friend Junior, don't panic, man. And a junior man there. Ah! Wow! I'm very happy. If you know who's a wire, but I say that as a my sad. Say, if I can't just a match, I will say, now I am down. I will see why. I will see. Is everything okay? Because I'm going to then I see any power, see, all of us at the wire. What are all these reactions for? As a woman, you must say, why? What is wrong? Talk to me. After they say, like, confining me, they'll help you a catcher. But then they see. I say, of late, you've been studying me. I've been moody, slow, and sad. Of course. I saw you just this afternoon. It was secret be about me. I felt that this is the right time I have to spit it out. Secret? Concerning what? Is it about work? About my ex-country. What is it about Catherine? Say, Minko Catherine. I committed what? Told me. Say Minko Catherine, nani property win and me there.